Салкында жылының, далада урманның қадірін білесің. Қойшандар бәхет ізләп шығып кеткен милләттәшләребез бихисап. Бүгін біз олар ортындан сәфәрдә. Біз Түркияда. Қазіргі күннәрді Түркияда яшәгән татарларның саны билгеләп атып булмый. Ләкин якынлашып 5-10 мең татар кеше яши. Аның күбесе Иске шәһәрдә һәм Истанбул шәһәрендә. Искиткеч матур кала тарих битләренә безнең эрага кадәр 659 елда теркәлгән. Аның үзәгендә мәрмәр диңгез буенда Султан Әхмәт мәчете урнашкан. Дөньяның иң матур архитектура һәйкәлләренең берсе, 6 манарасы белән ераклардан үзенә җәлеп итеп тора. Мәчет шәһәрнең символы. Истанбул Европа белән Азияны берләштереп торган сирәк шәһәрләр исемлегенә кергән. Ул 10 Рим, 82 Византия императорларының, 30 Осман солтанының торган урыны булу белән дә тарихка кергән. Шәһәр бик тиз үсә. Елга монда 30лап урам барлыкка килә икән. Төркиянең һәр 5нче кешесе Истанбулда гомер итә. Ел сайын бу гүзәл калага 6 миллионлап турист килә. Истанбулны гашыйклар каласы дияргә дә була. Ул өйләнешүчеләрне теркәү, туйлар буенча дөньяда Лас-Вегастан кала икенче шәһәр. Элеккеге исеме Константинополь, 1923 елга кадәр Төркиянең баш каласы булган. Илдәге үзгәрешләр милли хәрәкәттән соң Төркия Республикасы төзелә һәм баш кала Анкарага күчә. Татарстанның Төркия Җөмһүриятендәге вәкаләтле вәкиле Истанбулда урнашкан. Мөнәсәбәтләр ныклыгы, төрле тармаклар буенча элемтәләр булдыру өчен зур эш башкарылуы турында безнең вәкилебез Айдар Гашигуллин җиткерде. Монда халкыбыз яши, үз мәдәният телләрне онытмыйлар. Biz mümkünçilik bulganda her vakit alарга yardım итәбез, бергә монда шаралар уздырабыз. Татарстан Мәгариф министрлыгы, Мәдәният министрлыгы, спорт һәм туризм министрлыгы алар белән дә ныгытып эшлибез. Һәр елны монда Истанбулда туризм буенча ярминкә, күргәзмәләр ачыла. Мондагы яшәгән ватандашлар белән бергәләшеп Габла Тукай көннәренә, Туган тел көннәренә, Навруз байрамларына, Сабантуй байрамларыбызны бергәләшеп үткәрәбез. Шулай ук Истанбулда әле күптән түгел генә татар балалары өчен музыка ярдәмендә ана телен өйрәнү үзәге ачылган. Безнең милләттәшләребезнең балалары, татар телен онытмасын өчен. Светлана үзе Казан дәүләт консерваториясын тәмамлаган, халыкчан җырчы. Дөньядагы иң зур шәһәрләрнең берсе, 16 миллион халкы булган Истанбул буйлап сәяхәтебез дәвам итә. Максатыбыз шушында гомер итүче милләттәшләребез белән күбрәк очрашу, аралашу. Истанбул каласында Төркия дөньясы мәдәни үзәгендә Татарстан йорты урнашкан. Бу урында Төркиядәге Идел Урал татарлары фонды хакында әйтү урынлы булыр. Bu fond tabii ki burungu fond 1955 yılda bizden zor galimler bulsun, babaylar bulsun, alar yasak koydular. Ben 1967 yılda fondga yürürge başladım. Bitik eytirge vatandan uzak, negiz yerlerimizden uzak hasret bilen yaşayız. Ama biz buna aileler buna kilgen, bunda turmuş kurganlar hasret bilen de bulsa biz Türkiye'de elbette Tatar kültürümüzü saklap
bütün çaralarını uzdırıp yaşarga tırışabız. Men jırlar arkılı Tatarcanı öğrenip kaldım. Çünkü ilk birinci mertebe bu fondga yürürgende 67. yıllar idi, 1967. yıllarda. Şu vakitte beyleniş yok idi. Radio Liberty'den yiberilgen plasinkalar bilen, onlardan yırlarını tınlap, bunda yaşayan ata ebilerimizden, ebi babaylardan işitip kalgan jırlarını yazıp, ondan sonra onların sözlerini Türkçe'ye köçürüp nerse manası var şularının deyip etiyimge her vakit sorav birdim. Ondan sonra her vakit etiyim yanımda durmadı. Onun için Kiril alfabesini öğrenirge turuk geldi. Kiril alfabesini öğrenip kitaplardan okuyup Tatarcanı söyleşirge tırışa. Ta başına salıngandır bizden avam, bir şişme var yakın bizden avılga, ağlabızdan yemin soğan temin bilen, şuna göre süyem canım tenim bilen. Gültan ханым бүтін dünya boylап татар жырларын яңгырата. Шулай итеп ул татар халкының милләтенә булган горурлыгын ныгыта, рухын күтәрә. Рәхмәт аңа. İstanbul bizгә татар шәхесләренең исемнәре белән дә якын. Türkiye'de yaşayan hem vakit ömürlerini uzdurulgan Tatar şahıslerinden eğitip gitirge bola. Birinçiden o Gayas İskaki, Sadri Maksudi, Yusuf Akşora, hem de indi büyük şairimiz Abdullah Tukay. Türkiye'de de büyük yaratılıp, büyük hürmet gösterilgen şairimiz Abdullah Tukay. Onun isimine İstanbul şehrinde biz park açılgan, hem de heykeli var. Ankara şehrinde de Türkiye'nin baş kalasında Tukay isimli uğran var, hem de heykeli. Hem başka şehirlerde de Tukay ismi bilen görüşe alabız. Binen masal anlatmış. Ey ana dilim, seninleydi ettiğim ilk duam. Affet demiştim beni, annemi ve babamı Tanrım. Büyük Tatar şairi Abdullah Tukay. 1886-1913. Koylarda gına yaşamasın halkım, özünün uzatlılığın yoğaltmay kelешеге турында ойлay. Bizning sayohatimiz olar uzgan yoldan. Biz Türkiye'de onun en zor motor şehrin kaldırıp Qabat yolga Eskişehir rayonunda urnaşkan Osmaniya avuluna kuzgaldık. Tigiz yaxşı yollardan uzgan şakırımlarını sezmedik de. Әбит кайчандыр шушы тауларны атлар белән, күбесен җәяү кичкән милләттәшләребез. Шушы кырытау атамасын йөрткән җирләрнең урманын күреп утын булыр, кое табып су чыгар дип туктаганнар алар. Osmaniye avulu Eskişehir'e 70 çakırım Irak'ta birden bir Tatar avulu. Türkiye'deki birden bir Kazan Tatarları avulu. Bu avulga atababalarımız 1890'lı yıllarda Kazan'dan, Oranburg'dan, Samara'dan, Ufa'dan kilgenler. Yolda banditler bilen soğuşa kilgenler, anlasın soğukta, karda, kışta ölüp bitkenler. Deniz kıyına kilgeç, Kara Deniz kıyına kilgeç, andan vapur bilen İstanbul'a küçkenler. İstanbul'da Sultan Abdülhamid Han Hazretleri bulgan o vakitte paşa. O paşa alara büyük motor orunlar göstergen. Deniz kıyıları hem su kıyıları. Lakin alar bu avulunun bulgan yerini tercih kılganlar. Үгіз жегіп жер сүргәннәр, 12 метр тирәнлектән су чыгарганнар. Кыскасы авырлык белән булса да яңа тормыш башлаганнар. İslam dinine doğru millettäşlerimiz en birinci bulup mescid salganlar. Ebilerimiz, dedelerimiz, bunda muhacir bulup kelgenler, köçüp memleket aşağı kelgenler, men hep sırıdarım ebiyimden men. Ebi, niye kildiniz? Memleketinizin taşıp diyediriyim.
balalarımız Müslüman bulsun deyip uyaklara kildik diyedir ki. Anda memlekette bir abileri kalgın abzileri, bir de en belki erkeleri ili bilmegen, ol enisi vermegen, anne enisi yanında kalgan Halime isimli. Sine diyedir eviyem, benim irkam var ya Halime isimli. Şunun için senin ismin Halime koydurdım diyedir ya. Örenburg şehrimiz diyedir ya. Cisnakav kuyumuz diyedir ya. Cisnakav'dan 14 tane birge kilgenler toplu olarak bana bu avurunu kırığı sebep bulganlar. Halime apa əbisi süləvi boyunca mişkə yağıb qıymaq pişiruni, şabınıb munşa kürünü iske aldı. Hazır indi avulda ilikigi qədet boyunca mişdə yakmılar, munşa da yok iken. Biz bala vakitte etiğimizin af gitedir ya. Munşada çabınırga mişe yaprağı diyerdi bulay. Zordur yapraklı mişe yaprakları bulay. Alar bulan çabınıp masaj bulayken hiçbir yerleri avurtmıdır alarının. Ama motor bulayken hazır bizim her yerlerimiz avurta. Halime apa tarihi vatanına özünün selamların kişkineden hatırında tutkan jırları bilen jitkirdi. Kazan Irak, kazan Irak, kazandan mesken Irak. Kaytırdım iyim Irak, kaytması yana Irak. Milletteşlerimizin yanğan yürek hislerin, üzgelenip jitkirgen selamları tulu sandıqны jıyıp yaptık da qabat yolga qozgaldık. Naq şulay yok, olarnıqı kibik yürek sıqrı bizning de, nişlisin. Bir qaraganda nişkegine selam jiplerin jitkire alıubız bilen biz baxitli. Memleket dip olar ota babalarının tuğan yoqlarını atıylar. Tuğan il, tuğan jir, vatan demek. Qaydagına yaşasa da olar üçün Tatar ile tüp vatan, memleket bulup qalgan. Eski şəhərgə kelip kirgende qarаңғы idi. İң birinci yolubuz Yaşıl Efendi uramında urnaşkan Tatar yurtuna düştü. Qozan Tatarlarının Medeniyet Muzeyi Tataristan yardımı bilen açılgan eken. Eski şəhər Qozan bilen tuğanlaşkan. Cemiyetimiz 1992 yılında uyuştu. 1992'den birli bugüne kadar cemiyetimizi yaşatırga uğraşabız. Saban toylarını avulda yasıyız. İstanbul'dan, Antalya'dan, İzmir'den, Kütahya'dan, Konya Böğrüdelik'ten hemşerilerimizciyle hep birge yırlap, oynap, saban toyu beyramımızını yasıyız. Bu üzekler kiregi bizge. İşte Türkiye'de indi bizden de bir yerimiz var. Biz Türkiye'de indi bir masaga otururga başladık bulay üzegimiz bulgaç. İşte bizni oyliler, kilip karilar, niçiksiz deyip iğrenirge başladılar. Biz de Kazan Tatarlık'ına herkese iğretirge başladık bunda. Kazan Tatarlık ayrı bir bulay niçik eğitim kanında bulgan bir nemeste anı bulay unutırga kirek miyindi? Mine avuldan bir bölek bu. Kazan baskısı, Kazan matbaalarında basılgan. Kazandan kelgen Kur'an-ı Kerim bu. Bir kadirli bunu immatör yerimizde saklap turabız. İskitkiş zavuk bilen uyuşturulgan muzeydabız. Mine meselen әлігі eksponat bir kadirli. Ol 1893 yılga. Hatta әлі oynap da bula deysiz. Oynap ko'rsatыңыз әлі şunlara. Bilganimcha hazırken oynap dedik. Ne anı koy siyaklardan kelgeni bilgili mi bu garmından? Ansı indi şu Örümburg yaklarından kelgeni işittik. Örümburg Tokmak avulu, ise Zubaçi avulu o tirelerden kelgendi. Mine Orенбург ülkesi Zubaçi avulundan kelgen garmının tavuşun tırnakları istedim. Türkiye boylab seyahatimiz devam etdi. Eski şehir Yaşlar Qalası. Mında en zor universitetlarının birisi ornaşkan. Milyonga yakın student qına sanala. Bu şehirning öz yüzü var. Ул бик түзек, тыныш ustalarga байкала. Дар урамларда türlü төстәге йортлар тезелеп киткән. Ә бит бу матурлык табигатьтән алынган.
Шундай уйларга чумып йөргәндә, бик кызыклы һөнәрче янына тукталдык. Бу кул эшләрен фақат иске шәһәрдә генә эшлиләр дию тагын да ныграк кызыксыну уятты. Һәр вакыттагыча мин оста куллана торган коралны алдым да эшкә керештем. Менә хәзер без диңгез күбеге дип аталган таштан кызыклы сыннар ясап карыйм. Беренче чистартырга кирәк, шулаймы? Bu kafanda canlanır, hayalinde ne canlandırabilirsen bunu oyarak çıkartabilirsin. Ул ясый башлаганда әле белми нәрсә ясаганын. Нәрсә менә күңелгә килә, шуны ясыйсың ди. Bundan gül yapabilirsin, kalp yapabilirsin, bir çiçek yapabilirsin, kolye yapabilirsin. Нәрсә ясасак та, алайса мин хәзер чәчәк ясап карыйм. Миллион ел элек барлыкка килгән әлеге диңгез күбегеннән күңелең нәрсәдер шуны ясап була. Искиткеч кызыклы һәм рәхәт моны эшләү өчен ки ул йомшак. 1960 елны әлеге ташны чит илгә чыгарудан тыйганнар икән. Һәм бу таш белән шөгыльләнүчеләр һәм бу таш фақат шушы иске шәһәрдә генә. Аның үзәге шушында. Әлеге ташның тагын бер үзенчәлеге. Беләсезме, әгәр дә ул ак төстә, әгәр дә аны буярга теләсәң, менә мәсәлән, әлеге дисбене яндырып каралталар икән. Менә бу йөзеккә, менә мондый матур төсне, төсле кәгазьгә урыйсың да, шулай ук яндырасың, һәм аның төсе менә бу ак ташка күчә. Ул билгеле озак саклана, суда да, бер генә әйбер кояштан уңарга мөмкин. Алар аны аннан соң киптереп катыралар һәм ул бик озакка чыдый. Менә шундый үзенчәлекле, кызыклы диңгез күбеге дигән таш. Ben de Kırım'a, Atayurt'a selamlar. Бу каладан айырылуы авыр булды. Тик безне тагын 70 чакрым ераклыкта урнашкан Кутахия шәһәрендә көтәләр иде. Кутахия каласы безне кыйып яуган көзге яңгыры белән каршы алды. Хәзер без Төркиянең иң борынгы шәһәренең иң биек ноктасында. Бу калада 1000гә якын милләттәшебез яши. Шулай, көзнең үз матурлыгы. Төркиядә ул бигрәк тә төсле икән дигән фикергә килдек. Яңгыр ява. Ул арада көзнең көзгесе барлыкка килә һәм төсләрне тагын да байыта. Бу калада Төркиянең иң борынгы шәһәрләренең берсе. Монда 1000гә якын татар яши. Иң борынгы мәчетләр, төзелеп киткән үзгә йортлар барысы да туктап сокланырга мәҗбүр итә. Билгеле туктагач эшкә узасы килә шул. Без шундый борынгы йортка кердек. Хуҗалар бик кунакчыл булып чыкты. Матур итеп өстәл әзерләделәр, без тәмле ризыклардан авыз иттек. Бу йортта татар гаиләләре еш кунак була икән. Шушы шәһәрдә туып үскән, гырыф-гадәтләрен саклап кала алган милләттәшләребез белән аралашып алырга булдык. Мондагы татарларның күбесенчәсе Негорский ягындан Сарабиккыл, илгәре үзгәргән исме Сарабиккыл, илгәре борынгы елларда Әби авылы дип атылган, авылдан ya da аның тирәсендәге авыллардан килгән кешеләр. Bizim ата-бабалар аннан килгәннәр. Мин сәүдәкармын, сәүдә эшләре белән эшләп яшәп торабыз. Мондагы татарлар белән бер җәмгыять корып инде татарлыкның үлмәслеге өчен, теленең яшәве өчен, гөрф-гадәтләрнең яшәве турында эшләп барабыз. Бездәге Kütahya'da яшәгән татарлар din turunda yaşarlar, uraza tutarlar, namazlarını kaldırmazlar, okurlar, başlarını yabarlar. Biz din turunda yaşar biz.
Әлеге қалада гомер итүче милләттәшләребез гырыф-гадәтләрен онытмый, ана телендә саклап калырга тырышалар. Дини бәйрәмнәрне уздыралар. Әлеге мәҗлесләрдә очрашып, хәлләр белешеп, аралашып алу безгә бик мөһим диләр алар. Her bayramda kilemiz, küreşirge kilemiz, şu ipteşler bilen, hem zorlarımız bilen, babaylar bilen, etiler bilen, söylenirken kilemiz işte, şu bayramlarını kızık bulamında. Tarihi vatanları hakkında söyletsek? Tataristan turunda kayvahat internetten karibız, şu Kazan şehrin karibız. Bizden etilerinin kızık hatıraları bula, alarını biz tınlayız. Kazan yırları var, cırları var, o cırlarını da karibız, okuyuz. Яшьләрнең үз ана телендә сөйләшә алуы да куандыра безне. Мөхәммәд Шәһид Яшел исә Казанда 5-нче бөтен дөнья татар яшьләре җыенында катнашкан. Ул шул тәэсирләрен дә җиткерде. Bizning ebi babaylarının kilgen tuğup üsken toprakları bizge bigrek ışadı. Rahmet indi andaga bütün kişilerge, andaga bizning bilen uçraşkan kişilerge. Alar bizni üst tuğanları kibik karşı aldılar indi. Biz anda çit ilde tügül üz ili bizde kibik hissettik indi. Alay buldu. Rahmet alarga. Türkiye'nin en burungu şəhərlərinin birisində bulub, aның en zor matur cəmiyyət məşidini көріп kitməsək, dürüs bulmaz. Әлі аның нәқ менә уртасында бәріп шыққан шифалы шишмә суында ішіп қарадық. Тіләк тә тіләдік. Қабул була дей. Бу шәһәр пияла сауытлар белән дә дан тота. Илегелектән килгән һөнәр осталарының эшләрен туплаган музей нәқ менә әлеге мәчет алдында урнашкан. Менә бу татарлар күпләп яши торган район. Урамнар тар, тик аларның үз күрке. Элеккеге калаларның йөзе бу дип аңлаттылар безгә. Менә әлеге ныгытмалар, мәчет 1450 елларга карый икән. Ул каланың иң биек ноктасында урнашкан. Әйе, моннан шәһәр уч төбендә кебек. Әлеге калада гомер итүче милләттәшләребез гырыф-гадәтләрен онытмый, ана телендә саклап яшиләр. Biznikiler de Kütahya'ya kelgenler, Eskişehir'e barganlar, avullarga oturganlar. Ondan işte bizning babalarımız tuğan, alardan da biz tuğan biz. Şolay kübeyip gittik indi Türkiye'de de. Kazan şehrinin Elmet, Lineborski'nin ebi avulundan, Sarabikıl'dan kelgenler. Etilerimiz, babaylarımız ilk bununla kelgende bütün yırları hasretlik bile. Ol kişilerini sagınıp, yırlap yılıylar. Son vakitlerde in matur yarattığım şey ay bülbülüm. Eğitebilirsek yine ettik. Ey bülbülüm, ey bülbülüm. Agidilde taşa tanlara tayana yürek yılata da yılata. Ebilerimizin, dedelerimizin tilini unutmayık deyip, hazır beylemlerde Tatarlar bir yerge cıyılabız. Anda çay ezirliyiz, bağırsaklar pişirip, çekçekler yasap, açık ağızlar, belişler yasap, iç bıçmaklar yasap. Çay ezirliyiz, alar bilen beyrem yasıyız, beyremleşebiz her halkımız bilen, hemmemiz birge. Bu Mekke'den, Medine'den sonra in sagındığımız yer Tataristan. İnşallah dünyadaki Tatarlar bir araya cıyılabilir mi bilmem de. Hıda yazgan belli bulmaz. Bu 500 sene belki taralgan da. Belki bu 500 seneden sonra inşallah Rabbim alarının cıyılmak nasip etsin. Hay bir yerde Tatar varsa hepsi inşallah bir gün cıyılır da cıyılamazsak da ahirette beraber bulur bizi inşallah. Cennette beraber bulur bizi inşallah. Biznikiler bunda kilgende din diyenler, iman deyip kilgenler. İnşallah biz bu işlerde kaybetmeyiz o özelliklerimizni. İnşallah Tatarlar dünyada rahat yaşasın. Әйе,
Кыйблаларын эзләп туган илләрен, мәмләкәтләрен ташлап китәргә мәҗбүр булган бабаларыбызның мирасына тугры калганнар милләттәшләребез. Бәхетле алар, чөнки иманнары ныклы. Рәхмәт сиңа, халкым.